Mic test. 1, 2, 3. Tasi luato.
tātou tālo. E pa ia lava oe lo mātou tua. O au ngā runga mamana, ma au fōwhanga pa ia, le lava o mātou sapi ai ma mātou wola ai. O mawai atu le pōngi sa marolo ai te tai o lo tunu, e mese fo i lo tunu atoa. Le o mātou wala whai nei tai au e whanunga le le. O maua lo mātou malosi fōu, ma le ola fōu. Mo le nei aso le li. Vi ia lava mwhaftai o e lo mātou tamai. I lo le tu lafo ina i mātou. Whaftai fo i lo fisoso ali mai. Whia ngai o tai ma Fonotaga e pio na masani ai. Ia whaftai tele lo mātou tamai. Ia taimi mātou te whewesi ia i le li ia ono whinga lava le li lo langi mtau pai whaofi o fi mai. Ai whaftai lo mātou tua. E le o manu malo ia whinga. Lo manu malo pelo to mali e malo file mu. Ai mesi al whangaso longa o mātou ngā ruenga pio na e vala uina ai mātou. Mātou te tālo mul nei aso ia usfono mai ia tua. Ia uta tai na i whapena peo na ai na peo le latu to whama le uta. Ia walawa se manuia o le tunu mo le mātou vala uina. Ia maua peo latu fina ngalo te tala. Ia ave ese ia i mātou le whelama tai o mātou langona. Ia mātou langona whatasipea. No mātou vala uina ia mātou ngaru lue le whiarwhani. Ia meise o lo file mu. Ne whapena na te itai ai le nei maota le li e. Whamanuia tapo inga si o mātou tunu o atoa. Whamanuia fwoi whaululunga o mtanga luenga wharaputonga al malo. Ia lato lava lo fa moi ai nei Palemene. O ai o fia maua lau sosoani tama nei tuaso, mātou te talo fa toa i o otu i o ao la via i lo mātou tamai. Nei fu yaso le aso ua mātou fa tau ina ai, ia le te atu sawa ina o tina manai whanau. Le li e tau ie na ia ururum ta folau i o mātou langona uma, le tau o le nei wala au. Ia ua lava na ia mātou whanau manai tina lo mātou tamai. Ia auri tia me umal nei aso lo whatasi mai le li e. Ao se mwhale tono lau Palemene tamai, whapare mai. Ma e whamangalo e la lava Jesu Keriso lo mātou o le ima lo mātou whaola. Amen. Tai. O te whasisila atu wa amatalia nei tau manga al fono au whaitu la fono. O te wai whaatalo whaatu nei tai o fau pa i o Palemene ma le alwhao le tatu maota. Le fio lau whionga le sui Palemia, a fio tau whionga i minstal kapeneta, ia whapea fo i minstal lango. Le atalanga na atoa, le fio lau whionga te teile tuangai, Hio lau whionga sui te tai, ia e mese sui mamaru uma o le Palemene. O maru lava e le avea tu lou le ngangana. Ua le fua mai whanunga le leil pa i o le Palemene. Ina o saunia le atua le ufi fatafata. Ina ngā ruenga te funga poto. Ua tusa foi ma le ngā ruenga o ile e fota. Le tātou te whaatatei e pia lan tau singa alofa. O leo tātou whelua i manu whaifo mai langi. Ina ua pepe salu le tai ao. Ma lo se fu mnuia, ma lo le fo le lau. Samoa lau whafonga tapo i mai, i au tūlanga whaalupe peina, e whaatalo whaatu le nei tai au fo. Te tonu o lo fo lau whaani utu pea le lofo le tua, si o tātu o tunu i so se vala wina, vi ia le lii, ma lo se fu mnuia, ma le langi mama, tapo i maia, ma le mnuia. Whaatalo whaatu fo i tapo inga, ne tātu uso sae, o maru lava le to e tau whaafuruina. O pa ia foi walolo whaala auta poe. No atuia. Mātou te whaatalo whaatu nei tai au.
I lo tō soifua manuia, ma le lange mamā. Whatalo whatfo pa ia o whaulunga mtanga renga, wharaputonga tuma oti le tātou mālo, wharatai whamalo si mai, mo le langolango ina o taunu manga le Palemene, wharatai le tua, no maupelo o tō soifua whauwina, au wā le vala o wina, mālo le lange mamā, mālo le usu. O sauni fo le tātou maota, mo ngā ruenga le neitai au, ia lo whangia le tua le tō whā ma le uta. Ia tafa funga i le nganga ia whaivo le nei aso. Manuia tere le usu ngā whono le tātou Palemene le neitai au, manuia le tāpu wai whaafonga mai e Samoa. Ua nao stoi whaamanatu o le whongwhitalai, ua sa ausi lava na ngā solonga o le tātou ngā ruenga. Pita i ei lava nai vai ngai titi au o mol mawina. E au peo na o toi whaamanatu mo le solonga le leo o tātou taun manga. O te whautu eina, e le leo na ngai sao saunuanga i mta upu o lo i tonu o li poti a komiti, wantasi ma li poti whaatausanga o lo whaatatau i ei li poti a komiti, a pia fo Italia le malo. E au fo na nga tonu saunuanga i vai teimi, o lo o li potia i li poti whaatausanga. O whainga masani ia Palemene ma o whaatita inga, e le whaapeo li poti whaatausanga o le lua o tasiva lua o, ai tula i mai se sui ma maru e ngai lan sau noanga i mta upu o le tausanga lua toru lua wha e le i lipo tia maia. Mana tua foi. O la lava ngā ruenga o tui nātu i komiti. E ngai tonu lava la tu longa i mta upu o le vai teimi o lo li poti atu li poti wha le tausanga. O le vai teimi foi le na o lo li poti mai e le komiti. Ai wau mai tauina e se le tausanga o li poti o lo iro ina. E se tausanga o nisi mta upu lo fsiringia ai te fono ma minsta. E le mwhai lao na manino se tari as komiti se mta upu. La tau te le i ilo ina. E le mwhai on fsiringia mta upu i tausanga wha tupe wa uman wha maonia al Palemene. E le mwhai on fsiringia mta upu e le i lipo tia maia i le Palemene. Pe a fua ngā ruenga o lo tātou tango fia nei. O ai inga i o tātou tūla fona tū mau. A whai e iei mta upu fina ngalo sui ma maru siringia. Ese mai ngā ruenga lo tango fia nei. E ao o nā mana ia awa noa tu ina mai e whasiri. Mōre whaonga ina ai o le teimi o ngā ruenga mō suis fonta i tasi. I aso fono lo na toru. I vai aso tai tasi. E tusa o tātou tūla fona tū mau. Wa atu lasi foi o na uwha manatu o aso tofi o vai aso uma o tātou fontanga. E awe le wha mua e whasiri matari. Peitai. E leo whaonga aina lava ia awa noa tāua. Wha maunia mai foi e whailo tusi la so nafi. E le aini whasirin tu ina mai e tusa o a ingo tātou tula fontu mau. Mo le whaonga aina ai o awa noa e nei tai ao. Ua toi a whea se upu le whongwhtalai le tūlanga. Mo le solonga le leo tātou ngā ruenga. Iei whamomoe. I tō whama le utapa ia al Palemene. E la tātou ngā rue whatasi. Lua, e iai si whamanatu o le whongwhtalai, ina ia le puipuinga lava o tōru manga le maota e mese fo le tūlanga tūlai mai le aso nafi. I le mai tau ai al no fua, ia e le o whaautangi ina le ia tātou tūla whantu mau, e mese lava tātou tūla whono i whaau ila vea. Manino ma malama tātou whaau ila vea tono tātou tūla whantu mau, ia e angai mai lava le tāsanga i no fua. O na watu leo le awa noa le no fua. E le mwhai on tutulai se sui ma whaau au sana, whaau ila vea. Ai le ia watua sa whaatangana le no fua. Ia o tātou tula funtu mau ia au na tātou toi wha mamalu ina. Ma le amatanga fo le no fua inga sa wha mamawhai lava le tai o maota tulanga lea. O na le manatu lava ina ia so longa manuia tātou fontanga. Peitai. Ia o le winga leo le tātou wawa whatawhata. Ia le lava i whaatino i telo tātou fontanga. O ia le manatu le no fua. Ia, o le amata le so, ia ma o le lapta inga muri fo lea le whongwhtalai. O i lava se tasi o le a tūlai mai ma whaau san tau noanga au noa man whaatanganga na fua. O le tatu olo e tatu whaasalanga pio nei tono tatu tūlafon tū mau. Ia ma whaatino i loa, ma e lemwhai on tō e solo muri o lono inga. O i lava o le a whaatino ina le tūlanga, i le sofono e matatune le so, ua whaia i alo na ia whai unga. Ia, ma le nganga whaaloalo o te whailoa tu ai, ia e ao na tātou ngāro rue whaatasi. Mai manatu tele no fua i le au whatawhata ma le alofa atu, i le pa ia o le Palemene, mai se o tō whiong o sui mamalu,
Ia ai fo le nganga fo talai tatu ngalu do fatas e manuia le tatu Fonotaga ia masolonga manuia ai me umon tatu ngaluenga ia ole fautuanga na ma lapta inga muri foi lea ale fo talai tulanga lea le nganga fa lo tu na to pepa fo talai mo pepa pa ne lo afilu su tolu lo afilu su fa no mo sala li malua aftai mo le vanoa atalo fat fo I lau fionga le fongol fono ni ta o fo I se fo le pai o le Palemene mal fa fonga mai e tato o tenu e o lewa malele lau fionga I tulanga o le tato fono mai mo le toile nga fa aftai tele o no le a popo inga mal fa tonu wa mai o a fo ini sa o le asona nafi ia wa te a polima I le tue fia mana tua fo I o wingai o tato fono e au mai ma batu tato maua lot fa mangalo I ta I lau fionga le fongftelai o tulai atu lava langa lewa I o luma fa maunga uma o le tato fono na nafi ma upu fa mau o te popo e tele langa o fa maunga nei e fa vabau o lewa mai tau wa ave ese upu na o lafo a ele o ave sea upu na lafo mai o lo iei tua inga tu ngā tele e winga le taupu nei o le Blue Wave e wha apea o lau company ai 2 miliona le malo ua wha alu ai lau a fionga le whangwhitalai e le ai se wha mauninga o mea nā mai au te tāpā I a wha apea le ai ni wha mauninga e a mai e anu utalsa ngatu le lau a fionga o te wha atu le lafo a ve ese wha maunga e mal Palemene le moni e lei sau company e tau se Blue Wave e lei foi se 2 miliona na mai se company fa pe le Blue Wave e fai ele internet e Samoa la lau fianga fon talai o le wa fa au ese uma upu I la tal sanga ono ma fila fo inga mal tofio falata a le mai tau o le tu mau upu le fianga le tai le tu ngai e tu le inga le ngai ya o lau company le ma u fa adu ai foi le 2 miliona le tunu ala le lau fionga a fai le ai ni fa moni ma le lau fionga le fon talai tu fa tu atu le laf abe ese esa no nga ma fa ma mo ngal Palemene langa le sa le lafo le lau fionga aftai ia le fa tu mai fa loina le suio mista ba ve sui parmia ia o le fa aftai o le o ma o atu le nganga o le fionga mista o le o mai ona ese ia saunoanga sui faleata numero 3 ai toela su o saunoanga ia te tai le tuanga ia leu fatonu le pele tusina ia tu esena aftai tuinato pepa mo pepa le Palemene lo afilu su tolu lo afilu su fa no mo sala li malua tali le malo le pepa le Palemene lo afilu su tolu lo afilu su fa no mo raiva su tas li pote il comité lo mai ngo atina SS il pepa le Palemene lo afilu su lo afilu su tolu mo sala no lo li pote falto sanga le o nango va asa mo molto sanga falto pe lo afilu su tasi lo afilu su lo fa lo fio ngal wenga leso I lo longo li pote comité fa Palemene mo tali il malo mo pepa Palemene lo o tolu numero 5 sul valu li pote il comité lo vai ngo atina SS il pepa Palemene lo o tasi numero selau ma le lua li poti faltau sanga al pulenga fela wa inga le lau ele mo tau sanga faltu pe lo o tasiva lo o tasi pui tasi pepa Palemene lo o tolu lo fa numero lua su tolu tari il malo il pepa Palemene lo o tolu numero 5 su malvalu lua pepa Palemene lo o tolu numero selau lua suono li poter committee lo anga atina SS il pepa Palemene lo tasi lo numero 5 su fa li poti faltau sanga al pulenga o fela o inga lau ele molta sanga faltu pe lo tasi lua pui tasi pepa Palemene lo tolu lo fa numero 2 su mal fa tali al malo pepa Palemene lo tolu numero selau 2 su maleono tolu pepa Palemene lo tolu numero 5 sul tolu li poti al committee o le vaenga o atina SS il pepa Palemene lo
lua lua tasi numero fitu su tolu. Li poti fal tausanga al pulenga o malai valele mo tausanga fal tupe lua ota siva lua o. Tolu pipitasi pe pal Palemene lua lua fa numero lua su lima tali al malo pe pal Palemene lua tolu numero lima su mal tolu. Fa pe pal Palemene lua tolu numero selau su fitu li poti al komiti al vaenga o atina ese i le pepa al Palemene lua tasi numero selau lua su malvalu. Ma le pepa al Palemene lua tasi lua numero lima su lima li poti fal tausanga al fala pitonga va a Samoa mo tausanga fal tupe lua o tasiva lua o ma le lua tasi. Fa pui tasi pepa al Palemene lua tolu lua fa numero lua su valu tari al malo il pepa al Palemene lua tolu numero selau su fitu. Lima. Pepa al Palemene lua tolu lua fa numero on sfulu li poti al komiti al vaenga o atinae ese il pepa al Palemene lua tolu lua fa numero sfumal fa li poti fal tausanga al fala pitonga o va a Samoa mo tausanga fal tupe lua tasi lua. Lima pupitasi pepa al Palemene lua tolu lua fa numero selau fa su tolu tari al malo il pepa al Palemene lua tolu lua fa numero ono sfulu. Ono. Pepa al Palemene lua tolu numero selau lua su lima i poti al komiti o vaenga o atina ese i le pepa al Palemene lua tasi lua numero lima su tasi i poti fal tausanga al pulenga al suavai Samoa mo le tausanga fal tupe lua tasi. Ono pupitasi pepa al Palemene lua tolu lua fa numero tolu su lua tari al malo il pepa al Palemene lua tolu numero selau lua su lima. Fitu. Pepa al Palemene lua tolu numero selau lua su tolu li poti al komiti al vaenga o atina ese i le pepa al Palemene lua tasi lua numero fitu. Ma le pepa al Palemene lua tolu numero lua su fitu li poti fal tausanga o nanga o va a Samoa mo tausanga fal tupe lua o tasiva lua o ma le lua tasi. Fitu pupitasi pepa al Palemene lua tolu lua fa numero ono su maltasi tari al malo il pepa al Palemene lua tolu numero selau lua su maltolu. Valu. Pepa al Palemene lua tolu numero lima su lua li poti al komiti al vaenga o atina ese il pepa al Palemene lua tasi numero ono ma le pepa al Palemene lua tasi lua numero fa su fa li poti fal tausanga tanga luenga o ngā luenga pe lau inga ma atina ese mo tausanga fal tupe lua o tasiva lua o ma le lua tasi. Valu pupitasi pepa al Palemene lua tolu lua fa numero iva su luono tari al malo il pepa al Palemene lua tolu numero lima su lua. Ma le iva pepa al Palemene lua tolu numero selau lua sfulu li poti al komiti o le vaenga o atina ese pepa al Palemene lua tasi lua numero fa ma le pepa al Palemene lua tasi lua numero fa su iva li poti fal tausanga fala pitonga o le malosi fal tise mo tausanga fal tupe lua tasi iva lua ma le lua tasi. Iva pupitasi pepa al Palemene lua tolu lua fa numero iva su fitu tari al malo il pepa al Palemene lua tolu numero selau lua sfulu. Tule mai lau whionga le tete whono le komiti o vaenga o atina ese. Aftei lau a whionga le whonga whatalai. Ia le tua le neitai au fōu. Moni mai lau tō sa i fua ma so tātou wola. Wa lava le whengai ma Fonotaga le nei aso. Ia ai o te tūlai lau a whionga le whonga whatalai o te whaatū le lafo. Ia whaautangia le whono au li poti e iwa al komite o vaenga o atina SS. Pro tuina tuai ana sai linga whautuanga mai ngā whono. Alua e whionga si maru mai vai mangon mo tasi whapea fo ia na lofi numero tasi. Siri pala whamaunia le lafo e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O tapala o whionga min sao ngaluenga whlau inga matina SS. Te manatu le ua
mai au nei te tōl tā mu te vau. Ia ua fo ilu tātou vātapu mo tātou taisi siri esi. Le ona le mana vaola. Ia, mare malosi umalawa o tātou sangsanga ia nei tai a fōu lana mātango fie. I le mga aftau o soifua ma le ola. Pe o le upu i le ala taua. Whataru whatua i lau whionga i le whongwhitalai. Mune le umalou la le lei malou au le lei nei tai au maso uma. Whataru whatua i fo i lau whionga sui pāmia. Lau whionga i le te tai o le tuangai. Pa i kāpeneta ma sui minsta i a whapea fo i le pa i a maurunga o sui sfono Palemene. Ia, whataru whatfo i lau whionga i le whailau tusi ma le sui whailau tusi malo le Palemene. Ia, whapea fo i ona whatalu whatu i whaurulunga o mtanga aluenga tu otel tātou malo. Ia, mantua i fo i tāpua inga i mafua whaalepa. O le mamalu se tātou o tunu u Samoa nei ma atunu i whafo. O lo whapena o no tāpua i mai. Ia matatalo mai. Ia, a o al whaiwal tātou Palemene o tātou o tai o le tunu. Ai, wa utula yatu mele ava tele mele whaaloalo lau whionga le whongwhitalai. E whaatule la fo ina ia whautangia le whono au tali al malo. E whaatatau i whautuanga le komiti o le vaenga o atina esi. E tusa o ripoti e te le lava iwa ua whautangia le whono au. Ma e tonu tau whila o whionga le whongwhitalai. Ua manino malama sui mabalu uma i nei report e te le iwa. Mai le lua afe suru iwa nga i le lua afe lu se furu. A wai le ngata e Samoa uma reporti lau whionga le whongwhitalai. Ai o nei foi reporti whatever. Ai se iwa ngana lava lau whionga le whongwhitalai e se sui mamalu. E mana o mia se soani ilona vai o na fisini mai lea taliatu. O le lafo le lau whionga le whongwhitalai. Palua le whionga minsta o whatoanga whainga whaiva. Siri pra whamaunia lafo e whingalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia, le ua whautangia li pote iwa. A le komiti al vaenga o atina ese whapea fui tari le malo i whautuanga le komiti. Ia, o le awa noa neo ni suis fono tai tō rua mai tu. Ia, ina ia talanoina tato ripoti. Ia, leo mo mai te te Lau tu whionga mai. le whongwhitalai whaatai o leo mo mai vai mua. Ia, leo mo mai te te tu ngai wa o ia lava le na sao noa wa lava te tō rua sui o i tu sao noa. Ia o lau whionga voisa e sau no mai so si sia fi sau noa. Mai le nei tu to e titi wele sa ngai e koe so nga sau ngai lai ku. Lau whionga le whongwhitalai o te tula ia tu ni ta e au e mori atu whamalo. Ia ma le whawhitai o leo o mai a ona e tā pātu lia le tā. Tātou whawhitai lea i le tua. Lona alofa malonanga le lei. Ma whatupu mana tupea. Ia i tātou uma e mese lau whionga e. Swalo pulino mta upu e. Hati e aisi o tātou tunu. Ia. Malo fo i mleifu mai le nei tae ao. Tō whanga malu. O le whionga sui Palemene ma kāpeneta. Ia ma nai tu mo nei tu o tātou maota e mese ia tō whionga i whaarurunga mtanga luenga lo tō lima tau mtau o malo ma le Palemene. Ia whapea foi le whaafonga mai Samoa i ona tūlanga whaalupe mai se ia au nā le atua ma le lato whaanono ngā manu. Ia whapea foi le tāpta pui mai tātou uso malo e leo ni uso tau whengai a uso tu ofe e le malo tu tuile ko vana mana o fono
la tu fo I mo te lua fai tu la fono ia mal malu wal fa nga fulu mal no fo mapu fa tu mo to mo o pu mo tele ia o pu amata ia ni ta ia fa talo fa tuai wala tu tapo inga ai e fa utangia le lau sa noanga le nga ka fo na ia ja o malei tu to tele o to ititi o le longo sua il tato maloi vatu ia matu fatuanga ye taimi va toi fatuanga pe to mai tes ia o wingana ele mfoi no suia le tuole le oltrata a mai malu le malu ia mai fo I pa o vale ia o ina te fai tio le tuon foi a meu malava alo venga vamos talai tau tele li poti nei lua le von sa no le minsta uia o li poti na mata mai le o li poti fasino tonu il tau sanga lua fe suiva ya al mesili le tatu wo ya te le foi le nga fa tuanga ye o mai fa fta il committee malatu fa tuanga mai o kalia fa kwa le mo le nga ilu mo tatu nga luanga e ye na I va nga ia la usiona fon talai fa tu malatu o tato li poti umane e amata il fatto 8 mai tu la fono fitulima e te inai fela foenga o li tuta o leo te mata o tu la umai a fiai me to tupe ma fainga fa vai o le ta 8 ton terms of reference a committee o lona winga e au fiai ma vai ngā tupe o lo atu. Ma tu la fono fo yo metau paketi. Whaaluna o tupe so se atu nu e pulea whaatemu kalasi. E lea se sene sautu tonu. Lea fo se sene au whafo e au normal au mai nei. E le Palemene. E o ia e le leo le Palemene nei. E o a vai ngā tupe mai whafo wha mealofa. Lea sau I lumo le paketi. E le tūlanga o I tūlau o lisi na whaloma. A whaila. E le se le ni sau tonu. O ina e whanau mai ai. I al mele o le pulpule tutua tupe le tunu. O le vai ngā mua mona la tau talanga. Mai I lau mātau I le tausanga le nei. O se tausanga unga ese. Le taua o whai unga sa whaiai. Le lisi mai lipoti. E luas fulu ati na te tele. Sa whatino ai. Sultasi I opolu. Iwa sa vai. Tol sulu valu ngā luenga te tele. Mga luenga laiti. A tu whatasi. Ia le lua lea. Ona mawai leo le 5 sfuru mal valu. Ia ngā luenga te tele sa whatino. I le teimilea. Le vasina ia li poti le nei. E iai mga luenga wa umal whatino. Mo fuafuanga papoloketi o whataoto la whatinoina. E whapela. O le tusi eino ata. Mo le awala I tanu ngā manono anga isi umu. Mai a fausio ala vai e tolu.
I whanua whaasau e malai whatu, songi ala vai, whawhengai mal official commissioner Australia, mal official commissioner New Zealand. Male mai atu whatasia kon kalate, mo i roi longa tau wa fianga si o manga, male atu nuk lau tele. Mole au sio se malienga o ati nae male ripoti mo ala vai, o le simate di vai singano. E au fiai la ma poloketi mo lumana i lea lisi mai ripoti wha malotu at komiti. Wha le leo o wale tanu ngā manono a ngai si omo. Wha malanga ina me whaitari atu swingo le tau. Wha lango ta sio vaenga, mati e ma vaenga mau lalo o le wala ngai le tu sae. Ma le toe fau sio le wala lau papa. Mo le lata. Wa uma foi on fai tau sanga lea. Ia tenda. Mai leo te manatua. Na malo ai ia le tenda Aliki Brothers. O il fafsili na. Po le alal tu langa ua iai. Wa an fatino le tenda langa pito maulala. Manue whapendei a o maua ngā luenga. Al tātou atunu. O li tūtau le nā o le poti le nei. Iai vaenga tau o tele. O ni whale tonu le nā taimi. Mai te taua o na lava ai toa iai. Meni o la vai. O le ale le leo se awala. E ka lepe a la vai. E le papau o la vai. E la eto puli taimi le nei. Ma o te manatu. E lua awala e tau fie me lea. O le avaku o konkalake o le iai le poto masani. Kere mo konkalake i o ke vai iai. E lako ke i a sua se suo. E whai ese awala. Ai ta ua tele i a whautuanga i wa mai komiti lea. A wala le i e lotu vei mea. E a lela uta o tua na fwoi teimi. Wa leva ngo whaukuenga. Ia leo insilia. E matua la matia tele whana o le atunu. E le saule mai yuta. E le vai lea e yuta le vai tafitele. E angai mai tai vai mea. A o na timu. E luaku mai e le sua vai man vaia. Loki e i. Au ke le loa peang whate whiang kupul mea lea. O na saule o le vai. E kafe mai anga i kai. Mātili vai la loa ai ia ele ia i tai. E sa le ufi tau fusi. Ala le ia ele vai kafe. E taun whatawhi ia ele mawatu ngauta. O mo ngā luenga e whai insinia. E whataua tele la. Ele nei sui, malvaenga nei. Le mea lea o mai tonu i. E va ai tu toa i ala vai. O mea whanā lea whai nei le tele o tātou a wala ngā lue. O le mea lea o le o la vai. Mai lea whai salau i waiva. Na whatua whatai a wala. Tuatu. I li whatani a wala. A lea whai salau i waiva na amatai ele minister ngā luanga. Ai amata i whala asi. E tangota. Ai o le tau o le mele o le whata. E le tafe o se ai ia le afo le aswemu le tanuela wala. E ui ala ni tangota. E le proklame na tau al tatu tau whai ngō fie whai ngā malanga tangata iuta. E le ngata e atili halua i lunga ati na e tangata ua lofo i lunga o latu whatanga. Ai whapena foi. Ma le whasauina mai whalavelave tu whafo se e tsunami.
e oso mai sami. E te lea nal tā ua, o le atina ele nei, o a wala. E whatale nei. Toi 2 minute sui. Ai watili whatawaina. E na ua o le tausanga e luafi maleiva whatanga loa tātou le suinga o wala tele. E o le tū tawang vale. E nei mawhai on sawaita vale mai New Zealand ma Australia. Taimile nei, e mawhai a ngā oe kua kasi. O nei oso e lau tā vale alu tā whai lau whatanga. Ma wata tawai, o na tele mea tau on tātou ngā o sia i rungo lau ele. Ma avi fafo. Lau whionga i whongaftalai. O le tū tau o nai tū atu o le. O le awhi se lau fitu lua. Sa na almaru se lau tāla na tū whai nu. E o e whaila tu a wala. Na o walu le il taimil na fitu lua. E whai maile ni poti mai sa le eula. Ma le nula i tala mai. Po le al tūlanga o lea whainga whaavain whai maile tau sanga e awhi se lau na lua. O te alu atu. O lai asu isu i mo meo suo asu. Me palapala i tu tonu. O le awala e whaaputa ai o ngā tu tonu le awala. Ma wha o ngā me le i sua i wailen kolpa. O sa lo le whaila uli poti a velkapena. Tu uli nei mea. Ai tau no ol malo i whai. I awala. E lana tu oi lo le al porkalame na mata mai te menu sila. E lana mata i loa no i le malo e whaatino i e whai o wala ngā rue. Al whainga sai ai. E whatua whai alto o wala. Ino o atu masina al malo e wha lento o wala le tai. A wanono le ia fiafi o wha le leia. Tēnā la suinga le wai ai. Ma tu whautua ina. Le mele o mai o komiti. Mo le wha lea tili o le tātou o wala. Lau whionga whongaftalai. Ia leo o molo tein. Alo, whaftai, malo sa noa. Tai fwoi ti mai, ia wala vale. Nai lumo le tātou tunu, ia mese o whaalau le ina o tātou a wala. Tu lai mele whanga sui tai tai malie le sui o ala tau sifo, nga lewa. Whaftai lau whionga le whongwhitalai. So whau tai tai ma sui tai tai. Whatalo whātu lau whionga le whongwhitalai nitai au i whapere fo ila lai tōn mot. Ia, e tai fo ila pa ia mō lunga whionga whaipule nei tōn mot. E awa maea na e mori la palapa malo ni tai au. Malo whaftai ma e pai fo i tapua inga la tunu. Le toi anga isa utala nao na e pupulo taimi. Ai, whaitau in tele ia li poti pia nau mai. O sia lau lau wafono sau no foi da whionga tai tai ere. Le tua ngai in mata upu ta ua. E pia na iai ia le tato a wala lea i anga i tua isi umu. Amatatu i malifa po tanu amanono. Ia se pa ia na fio anga po le tu malo si umu lai tu o le motu. O polu. Ta ua tele le vaanga peo na mai ua lewa na maea. Pe sa maea vai teimi ia le ata o le awala neighbor design. Le e mongo de toinu me whaftai. Ia le ua matau pe ua tau a mata tātou ngā luenga nei a mata mai le tū si umu. Ia ai o le whaafsiri lau e whionga i le Minsta. O le tūlanga i le ata. Pea na sau noa fo i taitai o le tua ngai. I le tāua te leo mene o ala vai. O le awala la lea ngā isi umu. Whaafsiri a toi lau whionga. O le ase tūlanga wha malama mai lau whionga e tūlanga o ala vai. Awa e pea na sire fia. E le nā tia le tūlanga le. O le ae le ilunga i tia vito e ifo i lalo lai tū. Ai tele swa vai e pa ui lunga maunga ia. Ia mai ale le leita to wala vai. O na winga e toe leanga umanta to wala lea. Ma wala i o taimi. Ia wa pe foi tupe fa alu nai. A o le matau o lau sui. E maraia tele pe a faini yala vai foi e te tai ai le vai po le access water le pa ui lunga maunga ia. Anga i le vangu lai le tū lai le tū i sai. O le awala lea i le anga i tua. A tele ni ala vai la iti foi e te tai le vai na ia ua le lei tele.
Awai, le ho isa matau timunga, ina timunga fo la soan nafi. Ma lo si tele mai tele sua vai le tafe mai lunga. Ale amio ale sua vai. E pa ule maunga isa ili no na wale sami. Ona winga. E tele ame fa le ina sua vai le tafe mai lunga. Le gata la ia wala. Ia fa perfo ia maota malawa. Ia mafanua na itangata lo i le fale vai maunga. Ia fa perfo i le faleata. Mele fisile toi lo fionga. Bola vata pena ia tulanga wala vai ia. Ia atono le tulanga foi na le leia ile tai o vai ia nga ile le foi le vanu le la. Ia wale fa moele pena ta ua. O se fata noa. Ia lawa. Ia e pu e sua vai le ia mfa so soa. Fa nga ino sua vai le taulanga o pia, fal vai mauna, ia va pe fal ile falata. Ia le ngata na tato e tise. Ia le fisiri na pe anga ia tutulanga ia ona le o mai ile ripoti ia le vaenga le na. O lo mai foi le ripoti o komiti ia tulanga al fa mai no tato te faala. Le teu ina ma le moa ino te faala. Ia mai tau ina nei vai tau ia o lo tele a fo ia te faala ile teu ina po le ale tulanga ia mo kon karate. Po le meo fa mtu watu i tu malo i fono fa vai. E la to te tau ave ina fa tino lea mta fa yoi. Ia pe mo fo selen. Ia pe yo vaenga ia ona ole mata wina ua pe na ona tele te fa ala o le te wina nei vai tau. Pe nga i tua mai isi vaenga tato tunu. Ole si sila lo fionga ile. Misalo le fisiri le anga i tai komiti. Si sila lo fionga ile tu lau lima o lau ripoti ngana Samoa. O loa mai whatoto mai eile le table na mo meu o lefa upu ino profiti. Tupe maua ia ma tupe whaana. O nai au mai o le profiti ia po tupe fasili. Saro sao le taunga. Tau sanga wha tupe lua fesulu iwa lua felu sifulu. Le poti mo mua lea le tau sanga lea o le lua fesulu iwa lua felu sifulu. Nai au mai o profiti le upu nai wha ngā mai. No te matau watu le li poti al komiti ala o fionga le tau sanga e so ai. I le teipo lava e tasi. O lea mai o tupe pa u. E le whaina tupe whaasiri le tau sanga. Ai tupu pa u le tau sanga alwa ngā tupe a tasi. E si sila ane po lea se wha mani nongare. Ona wa ngā tupe lea. Awa tūlanga nā le e peye e le o manino i eila ua ai. Ia se saunanga wha mala o fionga teitai whono. O ia tūlanga. Green Climate Fund lea mai li poti. Ia wā le tūlanga le o ploketi o lo whangaso solo. Ia mai se lava le puipuinga o a seta tato malo. Pateitai ingo a wala. La se whamani nonga la o fionga le minsta. Whanga ino tupe lea, wanga tupe lea Green Fund. Ia wā ia tātou taninganu. Pui ai awala le malo. Tele o awala le malo, whalanga ina. Peisal mātou i tu malo. Ona le malo si tele le nganu, le masinan tenei. Ia malo whapena ona ngai luman whale tonu. Ona swinga le tau. Wa fia e tātou. Ia se sisilane lau fionga. Ia le whaunga ino nai se reini nā. O tūlanga nā e peo nau tanua tuai. Ia o whapewhoa tātou o walanga lue. Ia lo mai fo i mo access roads. Ia se sisilane lau fionga minsta. O wale tele lau walanga lue. Ua whataina. Ia a eia wala ngālu e li whataina e o la walta iai pe fo o wala mātou tū mālona. Whatau sangaina e lau fionga. A eia isi a wala ngālu e ua tere tausanga tauru ona mai an whata. Ma e sa whaongaina lawa tūlanga fo i o whautuanga tātou mālo ma tātou mtanga lunga. E tau whai se e yuta. Ono swinga tau ba ia tūlanga tau tsunami ma tūlanga whapena. Nona winga. E ia wala ngā lue lau tauwhi. Ma tau na awe le malo, ma tau au wala le malo, public roads. E toi tau ni access roads. E se sila lau whiong. Ngore wha leia au wala na. E misa au wala ia o yuta neitu malo.
Ia peo nei manatu ia lau fionga Alo, le. tai. I vaenga ia o ripoti peo na mai. Mo le atu whaftai. Alo, whaftai. Ia, te tulai mai le sui o ala tau sifu, sui matai o ala tau sifu. Ia, tai mo mato avanoa, tātou te au whaatasi fo i le i inga mal whaftai le atua na ai mōli el tae au. Ia, ua to e mawale ne ia so fōu, ma le mālosi whaafawina, ia e whaawa waila tātou ngā luenga. Ai, e iwa ia li poti ia au mai, ia ala na le tolu e whai atu e se manatu. Ia ua umana mai au na saunoa ia le taitai mai sui taitai. Il tūlanga i le pūlenga o whela wa inga. Ia ai sala fo i ina tele tala i le LTA. Ona o la tau tonu ia e vabe ia ona i loa ele atu nuu ia ni ngā luenga e au sia. Wa fo i tātou te vā aia i ai i ngā luenga au sia le au wala. Ia au wala o lau papa. O le li potila le lua fe suiva lua sfulu, ma lua fe lua sfulu a tasi. Mo le so alfa stai le komiti. I le au ili ina o ngā luenga na au sia. O te fia wha leo ina la wanganga wha whetai le tama itai sa a wha foe ina pe sa pūlea ia le pūlenga lea le LTA. Ona o le tama itai. Ai au wai se whaitau atu i mō ngā luenga au sia. E sele tele. O i loa ai. E iei fu le sao nai tina i le atina e non tātou atunu. Le awala lau papa i mali o liu. Le awala lau papa i vai singano. O le awala kolosi loto samasoni. Polo keti le awala i vai a ata. Wana se faa ia ni ngā luenga te tele a lea tau te moli mawina wa tau te ui umai i awala ia. Te mamoli atua i ale whaafitai. Ngā luenga te tele ia na au sia i le vai taimi au tūla i maile fionga ia ngā mana titi swalka. E eina ia ofesili leo fionga ni fonga fetal. Lai e ui atu i no foa ia i le lipoti al komiti. O le mea mata ina i lipoti al komiti ne yo atina. E nā taitasi ai tūla ia vai atu e whaitau atoa ia lipoti ma whai umaile a sesinga ma whai e man lipoti. Ma nei o le whaasao ino tupe al tātou atunu. Il taitasi oi tūla e whai el ngā luenga. Ai, laua whiaunga i le minsta, o le tūlanga lea ia tātou konkarate ia i nuu mawhio anga pe fo e na maua. E nisi o sui, ala o fesili. Ona o le tali ale malo le iai. E tusa pe wha matu ua tuitua. E iai pe le wha malu malunga le pūlenga o le LTA. Pe o le leina wha atino. O le ona winga, tusa ala pe wha matu uitua i nuu mawhio anga. E tatau pe ona monitor atu e le LTA. Wa al pe le pōlenga na le mai tau atu ai i whautuanga ma le tali. O le alima sfultasi ia i tu malo e monitor atu e le LTA ia tawhaala nei i le moaina o vau. Ia ma le whaamaina o la vai wana se fesili. O lona lua. O le tūlanga lea i le whautuaina leo lusu whamasina. E tatau ai o na taofi le tupe se ngā luenga konkarate. Whai awala. O na whatoa matu atu leo le tupe pe o na ia inga. Wha konkarate. Lau fionga le minsta. Se le te le lusu whamasina. E mei se ana i konkarate laiti. Whai awala. Tu aia konkarate te tele. E pe le tu upe le sfulurua masina. E ai mai tau po o le leo na whaatino. O na whaamatu leo o lato se le ni o na o se tu alalo. Ia e pule pea o tō. Lau le whangfutalai. Ia, ma lia lau whionga sui, maru se tūle mero whionga minsta. Ia o te whamalulua tu le whionga i le sui malua a tau sifo. O le lewa tua se tali al tātou malo, o le whautuanga le o le whautuanga al komiti. Pe mwhai ona tutu o tu le losu wha i a masina,
e mero le defective period o ngā ruenga. Ia le koe vai aku iai fo ia a tonu e se taimi ai le i whapea o se whinangalo na malo na whai ai o le whautuanga lava le komite o le tu ina mai. Ia ai o te tali atu e se taimi lau whionga. No, tai, pa wa mata ronga suma. Whaftai lau whionga minista. Ia langa o te vai atu le te saini i le tali. O le ala nao lo fesili atu e ai ui lea. Ona le whai mai, o le suia o le whaatulanga ana lusu whamasina. E mawhai ona whaatinoina. Ma o ni a fianga e tula i mai, o le awha ale lea company kon karate. Ia na utu alalo, pe ona tau mawhai atu. Au o nanga o vaa. Le li poti lea lua fe suiva, lua fe lua fulu, ma lua fe lua sfulu, lua fe lua tasi. O loo iei le fautuanga ma ua tali fo i le tātou malo. I le tūlanga lea o le ave e sea mai o le aonga ria mo ali seila. Mai lalo le wha malmalunga le Universite o Samoa. O lea mai tau atu le tali o se fuafuanga le lei ale asila sila i le tātou malo. A o se fesili. A ave e se la le marine le maritime school mai lalo o le NUS. E tō maua i pele tā ua la o tusipasi ia la maua e le aonga lea. Pe a whai avi ese mai lalo le university. Ai e mawhai ona la tō fundina le la tō wa aonga pe a whato maoti. Ia ona paunao se fesili. Malo e tūlanga muli muli i le tātou shipping corporation. Ia o lau fesili lau te iloa nei ia te o le tali. Ai se awa na al tolu a whea ina whaata wei le vaale o le Pacifica Express. Ai whaase lau li masfulu a whena whaata wei le Samoa Express. O le te le o le ese ngā waa e lua. Tolu a whea le si ai whaase lau li masfulu a whea na whaata wei le si vaa. Ia, o nei motu ngā awhana lau a whionga le minsta. Ia, whaftai mo lo mātou a manoa. Whaftai. Turai mai sui o le pate tupailunga? Ia mule atu lai ngā whaftai tele i lau whionga le whaftalai. Ua maua se awanoa nei tu malo e whaaleo ai fo ia. Ia sona vaivainga mas whatau wa ia. I tu tai fo i mali poti al komiti. Ia o le taitonunga o le apapa aveloa o le ua e saunoa ma muli fo i la au whonga ai nei tai au. Ia vi e leanga leo tatu tapa au langi. Ia ai o le tūlanga e whaamua tuai se whaamtalanga o le vaenga lea le LTA. Ia o le ua iei whautuanga al komiti. Mai whaamua na watu le whaaftai le minsta me se foi o whalapotonga e tele o ngaluenga ua ausia. Ia o nai mea la itia ia pe o le foi sata uai i se launga fua nei tu malo. Ia o le anga ia tuale i tuai a le pata. Tūlanga leo mua wau, kon karate ia, ia pēm whainga kua koe sinka mai close foilele. Moa ka whaala i shoulders, ia mawa ai ka uru whau ia ua kerenga masaesai ai whalka polengi. Fo ia o ka wale maulunga, mai se a i wala ki ngei o ki riva ki kele, fo i muro i container. Ia o ngai kau ki di a ka mga e so angi ngai pasi hua. Fo me ua fia ka polengi ia mai. Ia e whaianga alo i lesi i ku, Wal pikore pi de maunga ngai kau mai lalo ia ka uru faunga ia alo la ile si kulpi o ia la sa u ka vale rikunga ki le a fianga ia so i fua ma le ola o le malu le kungulo anga ia kwa ai pe ngai kulanga nga fu ilele o le si kulanga fa mole mole ia o le kulanga fa pe o moanga o vao ma la vai o walangalu ia la ka kia i uma fioanga ia whaftai o leo mngingol kulanga lea. Ai pe o ngasa ungoa foi le sui kai kai o le. Ngei ku ei au wala ia foi le kai pela o aripaka. E se ar coastal road. Au ai foi le inland road lea le ka ua mako le au wala sungami. O so ka ingala o wala ngā lue ko ngi. Ia o wheo ai mai pasi o public foi le. Ai ngā maka ia pisi au wala ngā lue. Pe kai pe ia o le mere i foi i le ku i sifo. Ia rua kui kai whare asi, ui ura foi kau i uka i ale i sā. I o pe o wala umai o whao ngā e rea ku ngu umakuranga ngā.
ia e ka kia pea le si vaenga le a ngai u kar maunga ia pe o le vaenga ngai kua pe ia fioanga pe fa pe fi ngalo le malo ia e moa ma va ai le ia la vai ma kulanga fa penga e fa piko sa fa mkalanga ile au wala le o si ma ko vai loa ia le pak la wala le nga kala kongua ile vai kaimi o lua fe maleiva ai le yoso sungami e vai kaimi fo le nga kala le wafu le ia le pak wa me yang kala ka usanga le ai le yoso sungami ia ma sa le ia le wala le ia sa ia la kuanga ka kongua la lo le enga ile mela wo ye ngeli pe pe ai le ia e ro ilunga maunga ia pe o si kulanga fo ile la ulor me nga ver fa mua o ia fa le o nga o nga uka aku e kange vai ale water authority ia uka kuroa ia le wo ir ka ko pe pe sa le ia ra ke minga ia nga kele lo ri ke kele la o container me ia le fainga o ngi polo kiki ia pe o nga ama kai loa nga ma vai mo ia o fiwa si o ma ko ngwe ka mo fai ia o solo me ama le vao ia wai e le ko la kwa se fa lenga nga o ka ki aku pe nga fa mo la o fionga pe ke asia fo ia la ngore ia se ka ka war malo o ia kange vai fo le so ai le vai inga ia le vai pa mu le sa mai saki ko am la mang e fa solo ku nga uka yo ro ia ka ko pe pe area mo le nga o si or pawa ai o kulanga nga o le e we sa ngo le kulanga le fo le sulu masinga ia mai lango inga ngai ku malo le sulu masinga e u yang fa ku aku ko miki lu sufa ia ke ro kurang fa ko kalaki ia ke ro fo la alu fo idunga kau o la ko kau fonga wa ngai ku se TLP po le defects liability period le ia ke ro alu kau sanga kau si ai se ko kalaki pe mai ang fa se wa fo ia ke ro ai fio lolo vo se ala ko se rengi ko ku idunga la ko kau ia mai e lango inga ngai ku malo ia alu persulo masinga per mere ngai a ko mo ko ka e ma fare ko ia wala vale la lava la ko se dengi nga inga e fale le ia kulanga ia ole ka ko mai le va nga le ai ka ko shipping ia le wa ka wa sui for ngai kulanga le o ka ko va le o le Samoa Express 1 o le sa le fai ka ko le li poki karian malo sa ye fiku nga inga mal NUS ila ko maritime school i muringo ia ole fa pela ole o nga kasi mar fuanga o nga le mai fa pu ia ole nga fakia e investigate ia kulanga le ia ole ko etendai lo malo ko wafi ia pela si fa sire ngai ku malo po le winga ole me le nga fakia e le investigate ko wafi po se me fu le wa lainga ngale ka u le fuanga le e au mai le va le e makainga fai training ma lo le ku fo le i ia ole pe ole winga nga se fa pisiti po le mesa ku ka un fai toneta ia ai pe meli mes ke le siku pe e fa nga yo e ma mo ko ki sole ole va ia por me le se ku pe con ye se ko haya fo le va pe ia pe ko wa fe ka usanga haya e va fai ko training ole ka ko malai va lele fa ftai ai nga luenga fo yo fa ki winga mo kulanga ia ole ka ko malai va lele nga pa wa se fa ko nga ngai ku malo ma wa uma fo ngo u karango ai ka mali i fo lo fa ulu ia ile ka ko malai va lele e se malanga sa ia fa ke arwa maka fui malai vale de fiki wa ka ure kompea ka ko yang usila ma Australia ya misia ko ngo fale malo lo se kulo moka ya ma ole asu nga ngo sa we fo ia o sa fo wa fe io ke arwa ki de fale ko le winga fu de le ra uloa ko kala ke ia fai le maintenance me fa penga si fia fo ia ale ku ia de pure kafa ia le ka fiki fo ia ko kala ke e tidy up ia fai o mea foi e o lo faonga ia al mangongi o lo koa ia o kulanga nga foi le ia fai la o uska ka ese mai sisia ku
Ia rongo wing kangoa pu e la foi fafo fa pe ia kulanga ia lo ia ia mara fa lele. A pe os kulanga le anga on kuaku pe o lo ia ila ufainga luenga mai si pe fa pe o le outsource ia kulanga yo kon kalaki. Ia kau kuanga ia fai se la ko performance fo ilele. A sia kia kuare a so e fa re kong ia ukipi ka la o kon kalaki. Ia ngai me fo ia fa maongi. Kuanga fo ia ro ngaru lue pule mara ufainga luenga. Ia kuaku ia ngaf e fiko I kong mangai mka fo ioi. Ia foi kamanga ia kau sa ore upu foi le ko inga ia so ia un ka fe mo manga ia mo kwarpe ako ku la lo ka el paolo ia good morning plantation ia ko ia la nga ko ia mo pe ako ikai ia good afternoon ara ile man kalo ave ia o se so anga ku nga ngi ku malo mo re ran fa lo tai malo ia lo ia tu le mel suyo vai bongo numero 2 ta tu to sui foi le. Ja, van malo fastai, ni lo fiong fong mauta, sai foi mo le manoa. Ja, manatu le aruloa se sa foi nei tu malo, sai foi mo li poti fatau sanga pe ona. For sia tato mauta fono nei tai au. Ja, lua ia li poti fianga ia tuai se manatu nei sui lo fiong le fong mauta ai mo na fi fa leo le fastai. Ele sono foi le tai fono, sui tai fono ia me se foi de mamalu committee. Sai foi de la tou nga luenga, faftai foi de fiona minister, ia kabineta, ia le tali foi le tatou malo I fautuanga pe ona tuina mai. Ia au se leo nei tu malo lo fionga e fia se vaenga fia fa popo tu langa leo ala vai. O no se vaenga taua. Ia o lo fa pena ona moli mawina foi lo nei sui. Ele ngatai ai mise lava tonu show tu malo se le tau o le vaenga lea ia pe wa sa o ia le fautuanga le au mai ia pe wa vaiti ele au ala o le se avano e sa vali e tangata I au tafa le ala tele ia na o le avano e o waita vale lua ia a fai foi le ala vai ia o le mea moni la o fionga I mea lo mori mawina lo nei sui tonu lava le matou tu malo ia nga mai ta vale lua e lunga le ala tele ia o le pauale alo fanga tangata savali ia o le oso le omo se tu lo ia po le ala vai ia e sefe mai ai ia ona itala ia tangata le avita vale ia ai ngalo ia te ia o lo tam fai voi avita vale alo mai le si ta vale o lo fa pena ona fe wa I lunga le ala tele po tu langa ia la wo fionga e se le ta ua se tasio pokalambe ia le famoa mua foi sa ave foi le nuu leo o vai vasi uta te tono si o mātou I tu malo o le amai o lea le fautuanga le ale komiti nei o le ai o se avanoa e sava vali e tangata sava vali I le altele o le famoa mua sa ave vai vasi uta lau fionga le fong fetalai e le latou foi se leni le Samoa mai le miliona mua. Sa fa pena ona ave le lantou fa mua e fai se awala savali I lunga o le ala vai. Ia o lo o tatia il temine o lawa amatanga luenga. Ia e pangalia e fai lava sina tangata. Ia tonu foi o lawa fa o atu foi le talusanga ale nuu ia me se foi le official I tu malo. Il tato official LTA Mosef Soswani wasaf Soswani mai lava LTA mai le matanga o lea bloket ia o temine ia lawa amata pe o la tele tolus fulu mita lawa mafai ona fai ale awala savari I lunga o le ala vai ona e vaiti lava ia le awala le anga I le yuta male anga I mai tai ia o se initiative ese le taua lawa fionga o leo tau ave e le afio ango o vai vasi uta alu talo sanga e lo fionga minister tato ofisa ia fa mole e fia mobo chef Soswani ia ina ia mahe ale le ia leanga luenga taua ia masenga luenga le mo le afio anga I vai vasi uta lo fionga o lesi vaenga e fia o tuai se famtalanga lo ni sui o le tulanga le kon karate foi ia mo vau ia lua tau sanga talu ai lo fionga ia sa fia I foi lo nei tangata wa usa o velta vale fiti mai lava le maa se tulo ia ona isi ai la ia te wata ta vale ia ai mo le sila fia
Ia ele tele ni finaunga sa mawhai ona whai. Ia ono tūlanga fo ele whaingata. Ia ole tau whai whaho o mai tūlanga fono. Ia sa o lava lo nei tangata. Ia toi whaatau te wata fo. Ia e lata le iwa se lau tā la. O mea lea e se le tā ua le whautuanga lea. O wani aia inga e mawhai ona whaatātia. Ia e muri ta ia e fo ia kon karate ia. Ia awa fo ele mo ino le vau tafo o ala tele. O loa mai le si whautuanga e se le tā ua fo ila o fionga tūlanga lea o lori te tele o lo toso ina ai fo ia masini te tele ia pe excavators pe ona tā ua mai ia me se fo i tūlanga i o containers e se le tā ua le vaenga lea e mana o mien tā vale pito i luma pito i tua ni wha ilo ma tūlanga wha pena au se tu alalo lo nei sui ono lo wha pena ona wa aia pea i le aso ma le aso me se le anga i mai le maalifa se i o i vaitele. O le a se fuafuanga le tātou ofisa ia me se fo ia whianga minister. E tau ana whaini aia inga ta vale te tele ia. E si le whao ngai la tau le lein le pito i whafo. Awa le o mai le lein le tutonu, whao ngā pe le lein le tutonu mo le. Ia vavea ia le flow ia le traffic. Ia e o mai ia lori te tele ia. E whao ngā le lein le i whafo, ia e anga ia lantaunga luenga, whaatino i le aso ma le aso, peo se tūlanga nao lova aia pea i lunga le ala tele, e se le whaingata e lua lori te tele, ia o lesi le pito i whafo, lesi le pito i luma, ia ai wa poloka ele awala, ia le ngata ile, o le ilo atu tā, vale le pito i tua ia luma atu po, wafoni meo o tupu mai ai, a me se teimi o mori mawina fo ilo nei tangata ina wa ia ta vale fo ia so ani mua o tato ambulance pe ai ni te mi fo ia lunga le wala tele o saule ato e o le lo e avita vale po fe ala alo ia le fo ia le sau se awareness fo il tato officer ai ni me fa pe tupu lunga le tele fa mo le fa tafa i le tuanga vale pe a fa per tu langa na tauna ia ai wa ova ia e fa tafa isi ta vale le tuanga vale ia e fa tafa isi ta vale le tu tamatau ia alaya nga ai mai ta vale le si tu pe o tulanga na le o le mautonu ai fo ia nisi o ta vale e pe ona i fa tuanga ia e fa popo tu ai i me o lo fa pena ona mai tono le o le tato lipoti lo fionga le fongal tato maota ia lo fionga minister ia tasi ase tu alalo ono mea lo mai tauina foi lo nei sui le se fina ngalo ia o le va ai lava ia fatangata a lo nei tangata o le mea tauna fai ia ele o yese to mai ia tea ai ona le o tato tu lata foi le fontanga tere lea o taita i o malo o atunu o le taupulenga i le manga fale i matautu le matautu anga i le pia pak ma le anga i mai pia ia ma le anga i le yuta i fato ia ma vai puna vai ala ia pe ma fai ona fai se tato feasibility study pe o tala fea ngai le nei temi e fai e ni traffic lights i le vaenga lea ono e mai tauina lava o loo nei sui pe faa lima faa fitu le aso leo te ui atu le wala lea e fai lava singa le visio ta vale ma poloka ia e ono a fia e faftai o loo iai le tato vaenga o le traffic o leo ia e tele na fsoswani mai e lumaina ia e faa sino ai fo ia tato ta vale i lea teimi ma lea teimi ia peo se tam whainga atu lea lo nei sui lo whionga whong petalai ia anga leile tua ta urumanga tato whono whaftai ia tule mai le su tule mai le whai anu whafsiri atu lea e wolo o ave polokal tia le whaatala noanga e lau te mātau e pe tolu li poti ia e ufaltala no ai o au leo te fia launga il tulanga leo o le vaenga leo li poti faltau valele ona le tau tele le tau puleo te o tele launga pe ma fai la ona matoanga ia tu isi li potia le ngaleo wa ka alu umai launga isi ale
Lau La whionga. o si li poti ai toi al vale le o te fia. Lau whionga fong te lai. Ia se tu meno whenga minsta. Lau teimu le manoa. Salo o manino ia I lungo kako pepo ngā ruenga le lisio li poti e whatanoinga. Au le lau o toe whinangaro teitai o le tua ngai e koe anga I kua. E wan mea le mangingo ala e silfia umar male mauta e iwa li poki a le saungo me ngā le rua e pe tonu. Lau whionga I le kau ngā koe fo I kua mo. A o e alkanka e adu luma lu kua o ka ko ngā ruenga Palemene e le koe fo I kua. O le o maua le whinangalo te le tuangai. Le o maua le tua le fua. Ia e taruai ia tasile vaenga sa o i el filo inga ale te tai o mauta malau whionga te le tuanga ia mau nei ia ono o se awala foi le na ia whaingo fie le silsila la foi le e lisi atoa to ia li poti ia ato fa fonga mai foi ti ngā lava le tele au tau whai e whai tau atu te tas ina ia la ngona ina ma mai tau mai o tu sui mamanu o le tūna le sa la ngona i fia ia ma watu la whaftai la whionga man te tai o mauta I lea whainga e se foi le hata mai ia tātou to e o ne mele wa tāsanga mai ia o lola whai si whainga tāra tātou tā upu maulongo winga koe foi u malai tua Foi tua. A le ele fai ona alua kusika mai kaimi lava. Manatu le poti o mawalo ta fisa of manatu. Ka ki fa solo li poti. Kasi li poki uma ka ko se kulesi almela le utupu. Wa kai koru kai fali poki alu kai me kas. Ele leila il fa longo mai el malo. Ai le atua ni mato fa tuanga. Wa ka o kele fa kuanga ia. Lau whionga le fong te lai. tu la mele whionga mista Sa singia foi la whionga le tamaitai Palemene o ke lo foi sa e lau whionga I tono tō komiti lea. E rei ama se o lau whionga ma le tamaitai Palemene ngā mga e whai whapea. Ngā le taitai le tua ngai whame. Sau a kōle whapea mea lea a leo o koe kike. ia o iel manatu o la mau se whai unga fong talai pe a tatu tali umal tatu malolo talo au tatu tau nu tatu te malolonga tai au wha tati ese ngā luenga mu tatu malolonga tai au